15 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ аз рафти тадбирҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва суҳбату мулоқот бо сокинон ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ташриф оварданд. боздиди кории сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Бадахшон аз ноҳияи Дарвоз оғоз ёфт. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Дарвоз нахуст аз ҷараёни корҳои таҷдиду аз навсозии қитъаи роҳи қалъаи Хом Ванҷ сарҳади ноҳияи Рӯшон дар доираи лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе Кулма боздид намуданд. ин қитъаи роҳ 109 километрро дар бар гирифта ҳудуди ноҳияи Дарвоз ва Ванҷро убур мекунад. он аз байни қаторкӯҳҳои Дарвоз гузашта дар миқёси ҷумҳурӣ роҳи душворгузар маҳсуб меёбад ва солҳои тӯлонӣ таъмири асосиро надида аст. баъди пурра таҷдиду аз навсозӣ кардан ин қитъа 16 километр кӯтоҳ мегардад ва дар умум 92/3 километрро ташкил хоҳад дод. ёдовар мешавем ки корҳои сохтмонӣ ва татбиқи лоиҳа дар ин масир 27 сентябри соли 2021 дар рӯзҳои таҷлил аз ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ зимни сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Дарвоз оғоз гардида буд. фармоишгари лоиҳа Вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамоҳангсози он муассисаи давлатии маркази татбиқи лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе Чаноқ ва паймонкори асосии корпоратсияи чинӣ оид ба сохтмони роҳ ва кӯпрукҳо China Road and Bridge Corporation мебошад. раванди корҳои сохтмонӣ дар ин масир зери назорати пайваста қарор дорад ва муҳлати татбиқи лоиҳа 50 моҳро ташкил медиҳад. имрӯзи кор ҷой 9 километр 960 то 160 100 метр аст. ози бузург кардан басанг тоза 4 та экскаватор 3 та камаз 1 та паглуч кор соз аст. ҳама хуб. мутахассисону муҳандисон дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо истифода аз техникаву механизмҳои муосири роҳсозӣ корҳои сохтмониро дар қитъаҳои гуногун мувофиқи нақша суръат бахшида барои расидан ба ҳадафҳо аз имконоти мавҷуда пурсамар истифода мекунанд. дар ин қитъа дар асоси лоиҳа сохтмони 15 пули мошингузар, 2 нақб бо дарозаи 5200 метр, 5 долони зидди тармавӣ бо дарозаи 438 метр, 22000 метр канорадеворҳои оҳану бетонӣ ва сангӣ, гузоштани 200 қубури обгузар ва чароғонкунии 14 деҳаи ноҳияҳои Дарвоз ва Ванҷ бо дарозаи 17.7 километр ба нақша гирифта шудааст. зимни муаррифии корҳои иҷрошуда дар доираи лоиҳа иттилоъ дода шуд ки то имрӯз 14.5 километр корҳои заминӣ ба анҷом расонида шудааст ва дар 45 километрии роҳ корҳо мувофиқи нақша дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор доранд. роҳсозон сохтмони такядеворҳои оҳану бетонӣ ва сангиро низ дар 7 қитъа идома медиҳанд. дар километри 15 пойдеворҳои муҳофизатӣ кор сар шудааст, дар ҳолати ба анҷомёбӣ мебошад ва ин хизмати пойдеворҳо барои он аст ки роҳро солҳои дароз муҳофизат кунад ва хизмат кунад. мутахассисҳо аслан коргарони маҳаллӣ мебошанд. шароитҳо муҳайё буда бо ҷои хоб маоши сари вақт ва 3 вақт хӯрок гарм таъмин мебошад. корҳои тахту ҳамворкунӣ, васеъкунии роҳ, гузоштани қубурҳои обгузар, сохтмони ҷӯйборҳои бетонӣ дар ду канори роҳ, бунёди долону пулҳои мошингузар ва дигар иншооти зарурӣ аз рӯи лоиҳа ба роҳ монда шудааст. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои расидан ба ҳадафҳои рушд, беҳтар намудан ва ба талаботи замон ҷавобгӯ сохтани инфраструктураи соҳаи роҳу нақлиёт тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд. дар ҳамин замина баъди раҳоӣ аз бомбасти коммуникатсионӣ, татбиқи ҳадафи дигар табдил додани Тоҷикистон ба мамлакати транзитӣ оғоз гардид. бо ин мақсад имрӯзҳо дар соҳаи нақлиёт татбиқи 17 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумии зиёда аз 11 миллиард сомонӣ идома дошта сохтмони қитъаи байналмилалии қалъаи Хом Ванҷ сарҳади ноҳияи Рӯшон як қисми ин лоиҳаҳои муҳим мебошад. меъёр ва қоидаҳои сохтмонӣ дар ин қитъа ба дараҷаи сеюми техникӣ дохил мегардад. роҳи бунёдшаванда аз 2 хати ҳаракат иборат аст ки паҳноии стандартии он 12 метрро ташкил медиҳад. қисмати паҳноии роҳи мошингард 7 метр мунфарш мегардад. дар қитъаи роҳи автомобилгарди қалъаи Хом Ванҷ сарҳади Рӯшон 648 нафар мутахассис бо ҷои кор таъмин буда бо истифода аз 206 техникаву механизми муосири роҳсозӣ ва дастгоҳи пармакунии нав корҳои тахту ҳамворкунӣ ва нақбканиро идома медиҳанд.
کارهای خاکنی در این قطعه در اساس نقشه تا امروز در حجم بیش از 4,242,000 متر مکعب، خاکریزی 119,000 متر مکعب، برطرف کردن منفرش قبلی 5,600 متر مکعب، کارهای خاکنی در نقب رقم 1 دهه کیوران 55,000 متر مکعب و در نقب رقم 2 دهه تگمای 4,214 متر مکعب اجرا گردیده است. همچنین متخصصان و راهسازان در نقب رقم 1 در حجم 2500 متر مکعب کارهای بتونی، بیش از 510 متر مکعب کارهای آرماتوربندی و بتونریزی، ستونپایه‌های پل رقم 5، 3900 متر مکعب کارهای آهن و بتونی تکیه دیوارها، 2518 متر مکعب تارکت بتون در نقب رقم 1 و 2390 متر مربع تازه نمودن قبط حاصلخیز را به انجام رساندند. طبق لایحه در این راه دو نقب و نقشه گرفته شده است که عین زمان ما در نقب رقم 1 قرار داریم. در این نقب از اول ساختمان تا این دم 18% کارهای پرمکنی و ترکشی، 15% کارهای بتونکنی و مستحکمکنی موقتی، 10% کارهای بتونکنی بالای نقب و پایانی به انجام رسیده است. ما مهندسان داخلی و خارجی کوشش می‌نماییم که طبق معیارهای قاعده‌های ساختمان جمهوری تاجیکستان نقب مذکور را با صفت بلند تاخته به استفاده دهیم. درازی نقب 3388 متر. در این نقب 139 متخصصان کار کرده ایستاده‌اند که از این 70%شان شهروندان محلی میباشند. در راه مذکور کارهای کوچانیدن خطهای کمونیکاسیونی مهندسی ادامه داشته 6.7 کیلومتر خطهای علاقه و 2.6 کیلومتر خط برق اجرا شده. آماده نمودن مصالح آهن و بتونی و ذخیره کردن قم و شغل از روی نقشه ادامه داده می شود. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت با متخصصان و مهندسان برای باز هم سرعت بخشیدن به روند راهسازی مطابق با استانداردهای بین المللی به انجام رسانیدن کارهای ساختمانی و در مهلت معین گردیده مورد بهره برداری قرار دادن این قطعه به مسئولان دستور و سپارش‌های مشخص دادند. هدف از تجدید و از نوسازی راه قلعه خم ونج سرحد ناحیه روشان، تامین بخطری و حرکت معتدل واسطه‌های نقلیات از جمله با معیارهای بین المللی مطابق کردن حالت و اندازه‌های گئومتری راه، اینچنین صرفه نمودن وقت و سوزشواری برای کشانیدن مال‌های نیاز مردم در همه فصل سال، تامین جای‌های کاری و پس کردن سطح کمبیزاتی میباشد. با تجدید و از نوسازی مسیر مذکور رفت و آمد دائمی ساکنان تامین می‌گردد و انتقال مال و محصولات افزایش خواهد یافت. سرور دولت، پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و ما دسترسی کرده ایستاده است که امروز در یک فضای بسیار خوب، در یک راه نهایت زیبا که با تمامی چیزهایی که دارد ما رفت و آمد شهر دوشنبه داریم. سالهایی بود که ما تماما زمستان حرکت کردن نمیتونستیم. امروز ما یگان مشکلاتی نداریم. ما هزاران بار تشکر میگوییم به سرور دولت که چنین یک فضای زیبا رو ساخته، چنین یک شاهراه رو ساخته است که ما امروز نه زمستان میگوییم، نه بهار میگوییم، نه تابستان میگوییم و نه زمستان. در این شاهراه که امروز پیوند شده است تا قلعه خم، یگان مشکلاتی ما دیده نمیتوانیم. این قدر راهی نهایت زیبا ساخته شده است، این قدر که تمام استانداردهای جهانی رو دارد. وقتی که استاندارد جهانی شد، مردم دیگر مشکلاتاشو گم میشوند، ناپدید میشوند. این آبادکاری هایی که دیده ایستاده ایم، این همش با تشبث پیشوای معظم ملت است. این مرد برای ما تمامی چیز آورد، پیوندگری دلها کرد. دلی درواز به دلی دوشنبه امروز چنان پیوست شده است که گویا که رگ‌های خونگرد ما آرامش یافتند.